ناوی خدای رحمان و رحیم صلات و سلام لسر مزن ما سروک و ریزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر اهل و اصحاب و احباب یتوابا حتی رجا قیامته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاوان عزیز برنامه نو یا بناون عشیر ما ام لپیشبری وانه ده برنامه خود ایرو انشاءالله عشیرک نو لگندکی نو امی هف پیوینه بکنو و هف پیوینه خواه پیشکشوا بکن لیبلی وکی ده همی برنامه ده بریاگو هم درباسی ناوروکا برنامه خواه ببین ام تخوازن به هنک بیتو هلبست سیدای ملمزگین برنامه خواه بکن اگر هون دستوری بدن همه سه چار بیتا جرزنامه سیدای ملمزگین از خوازم پیشکش و بکم و پاشه میوان ما یکود برنامه ده از بوا بدم داناسین بناو خدای رحمان و رحیم. ام محب دل حبین آلا بیت تنا جمش ام لوانتینن صلاتان هر دعا و هر لمش سنتا جد خدا جون پاقجن نابن قریش ام لدوانن دوی دوس و ریا راست و دریش ام همی ازواج اطهار همج اصحاب رسول قنج و باس زانن اون هر اسویا اهل عقول مظهر مدح خدا و نبی وین عدول وان لجهان بلند کر دین حق عالم شمول تابعا و تابعن وان ان بی احسان بالتمام وارثن پیغمبرانان تف اهل علم خاص و عام چه سلف بن چه خلف بن اهل سنت یا سلام مرشدن ما مؤمنانه بی خبردان و کلام اهل ایمان اهل قبلا مسلمان حمیان مذهب و مشرب چبه حتی گو اسلام بجیان ام برای خود بینن لهمی وار و جیان ام حکم ناکن بکفرا فاسقان و عاصیان. بله زمان سیدا و قلم آوی را قوت با خدا برکت تیخ زمان و قلم آوی او رزنامه سیدای ملمزگینه مجی سی چار بیت جه پیشکشی وکرن پاشه می درباسی برنامه خودن تماشاوان نهجا ام ایرو ده برنامه خود لباجار مردین نافچه قزل تپه ام لگنده گربلینه بناوی خوی ترکی گنده چاقر 17 کیلومتر دوری باجار قزلتپه دوری نافچه قزلتپه یا لگنده گربلی ماموستا و روشنبیر حرمه ماموستا جمیل آیدوغان ریسپی گند و سرمیان گند دریه خوشمر وکر مکر میوان ها مع زوبانتی آمد که شخوام میوانی وینه لبله او میوان برنامه ما ماموستا هم خیر هاتن برنامه ما سرچاور هاتن ناو خیره دبه گلکی سپاس باشین سلامت الحمدلله الحمدلله اون چاوان راحت الحمدلله خدا جو راضی به ما مستا امجی سپاسی و پیروزنامه خو پیشکش شوتکن بویگو و دریه گنده خو دریه مالا خو دریه اودا خو یا عشیر وجمره وکر دوی برنامه عشیرن ما براستی مجی خواست ایرو هم جنابه و هم گنده و هم جی عشیره و هم بناسن و جی جنوه بناسن تماشاوان نهجا بریا از پیوه بسپرم ماموستا جمیل آیدوغان هیچ بچوک ده همو ویدناسن جه سال دبستانی ده براستی از پا ویدناسم و همی خلق قزل تپه چونکی ده باجر ده مروفه کی معروفه یعنی معینه همو کس ویدناسن بوی هنک خصوصیت ده خواه او خصوصیت وی انشالله دهندر برنامه ده اما زمانی وی گهدار بکن ماموستا روزنامه وانه زوده جی کاره
روجناموانتیه دکه ده روجناموان سروکی جمعیت روجناموان ابوجی دمکه انشالله دندر صحبت و هفپیوین خدا وان تشتامش دوی ما مستحس بکن لگل من جی برادری وی و اهلی وی و گندی رونشتینه انشالله دما گور رزاوان ور از میکروفون دریج جوان بکم وان جیج نزده بناسم و حزکن از ایده دریج نکم از ایده پیوی بسپرم ما مستا متخازن و بناسن تماشاوان ما و بناسی کرم کن اون کینه کره کینه ناوی و برناوی و کاری و شغل و چیه اون شکنگی دلوی گندینه از متخازن تماشاوان و بناسی فرم سرچاوه بۆ گەز ئینسانێکیش تاریخی من کتابێ تاریخی نویسینم ئەژی بیکەرە عەشیرە خۆ گەرەک ئەزانە بم تاریخا خۆ شکی دەرەم هاتن ئەو تشتێ درێژی زێر گۆری ئیمکانێ خۆ ئەول حەز دکن ناو و بەرناو و یێ باوێ خۆ ئەز جەمیل ئایدۆغانم دوبێلگێ دیژمر دەبێن جەمیلێ سۆر جەمیل مقەمیش نەکرێت بەشین بەڵێ ڕاستە جەمیلێ سۆر جەمیلێ سۆر یعنی حیانە بێن جەمیلێ سۆر ئاینن مێژیات و جان ناو ئاینن یعنی ئەویش جەمیلێ سۆری وی هاویتێ بۆ ئەزیز ینی هەمدی ئینانجا خۆ ئینسانێکی جەسوورم هەمژی حیاتا مد پر تشتێ زۆرلی سەرێ مردەر باس بوو و مەبدەستەکە ڕەبێ خۆ برومت او تشتي سقنتيك هاتن سليم درباس كرن شبو هي خرج من دفين جميل سور اي عاجز ناظم يعني هنا دفين جميل خوجه اي ذهابت الممنون دبن اما دفين جميل سوري دبيش فهم كر از لاوي خيلي سعدي خليل لاوي سعدي قال كلمه سعدي لاوي حاج عبد العزيز لاوي بشار لاوي محمد لاوي عمر لاوي محمد لاوي علي كرد ما شاء الله علي كرد كم بابير نه علي كرد زور اجاري ناف عائله مد انساني حياه عربستان نامو دنگيوان شي بونن از قورمام ذات هم بلي از انسانه كي هم ماوي مروفا جد خدمتني باش كرن جوي قلير نزدیکا 6 سال زیاده میکرد پس سقنتی جهات یعنی مجارا مافی مروانتی دجیج غیر عشیره و غیر عشیره خلق جگل aynen اره ایازه سر عائله خود بویجم از جور دوارم علی کرد لگوری کالکانی مد گوتن yani علی کرد دو تشترن yani بوتان هاتیه لا تورنی برازیل بدرخانی مزن بو بدرخانی مزن بو لاوی اپی خو گشتی او تیوی داری شهلا جهرما بوتان tabi لاوی اپی خود گشتی ömür boyu sürgündü. Yani o bölge hayata bir jeriye sakırını. Ali Kürt elvederi livirdimini cemdir basiya dimini. İnsana ki zırhivi, şurivi, hakibavi tijazir برازیل بدرخان پاشایی مزنه تفهم کرد به ترکی زانی بو به کردی زانی بو به عربی زانی بو حتی به دری جم در باسیاد مینه و یکی عربی جوی دری عربستان تی کس نویر القاشاوی در کرد کی تی سریاوی خوی سریاوی نداری سریوی جد خود اره بلکه نزدیکا بیسی حب انسان کشتو بو کس وی بلگا من نویر بقاشاوی در کرد لاوی مزنه شمرابو او جيك ميفاني مالات الباسي و تشل تصادف او اي شمريتي يك جيد ايغم او تدي ميفانيا وي مالي شل يك جواناكو ياو ديفيج بو خدي ابي تشيز سوجيوي شي ديفي ولا سوشتي درنا كاف ديفي كاسك درنا كاف ديفي افيا دركتي همبراوي كشتي سوش تو gerekçetünü tüne deve carek den gaviye şemerihat ölmem bikini قاليوت دوی همین بگینه دوی جاره که چند شوی بازه 20 رو مهک در باز بود دوی شمری چکی رش و هسپی رش و شوری رش و یاردشکه کی ویجی پیرهی او یاردمجی کی ویجی بردسته کی ویجی و توز و عجاج بدوی کدو و علاواحات و علی کرچی راهشت لحسبا خسیار بو چو هم براوی وجعلي كرت جو قال كيمر جو يا غريب خير ريام بقاليد استناس ناكم يوخص ازي سريته جيك اوج دفيجي يا عرب اجا ايشتر دفيجم
بشون دفگر و جارك دنجي اف آخر نيجي خو نافش بس خوش هرمي بس يخش هرمي بكر يعني تو چه ظلم انسانات كوجه فهم كر اجي تو يارمشتكم تي كازكم هر و جار ديجي نه از خوش بريات نادم علي دفگر ولا تفتكر تفتكرن بشورا ومرتار او قرم ولا قال كيم يدكوجه هذا روسبيتيا دي ويدكوجه رادهيل هسبيوي وجنازي ويتين جاب درباسيا وانا دبي لاو تلاوي مزي شمرا حفصد جندن لاو ام كسلفر وي ما جيش هيوغ بكن والله هم نابن خدي امان زمان فرتويد غريب ولا قال كيملوي دري رابو سغمي شيت ما او كسكيتون غريب وشمرا عشيرك مزن ودنيا كشو دربي جاي ما سغمي شيت دبي وي شاغي عمره قلبي دري بيسي جندي وان هبون يعني بيسي مالي وان هبون عشيرك جسور بون يعني مير بون وافانا درن ليد بن خدي درن ده بازا زير وسدس يعني كلك اري سدس كلك دن دورا ودرن مالا مزني شمرة درن في والله ام هاتن فيا مرفي مي تجمر دفنام بك قيوي شاغيجي سانا عبد عفو ذكر في ميري قلتي لهم بتشي جسارتي هاتن حيابر يعني افعش اقواس تهديكا واقوى دروم اري هناك دفين او يبوري او تشكي وانجي او تشتيك برنجي اعادك قلتي عفو كر ما اراشترميش كري تعقيب كري ميراني لاوي ماتي كشت مخايتي ناتي كشت بدفنان كر وي شاغيجي هات او كالكيم علي كرد امريكا قيزة خداي وجوي شغي ابون امريكا ام هات يا زي بشتيوي حسيني كرد انا دناف مدي جمر دفين كردا ناف امريكا دي جبو علي كرد دفين كردا علي كرد اجا هناك شي دفين نافي عشياو كردا دناف امريكا دي ازبت جمع ازبت دفين كردا علي كرد دي كرد هناك دفين جبو كردي زاني بو ترجماني ذكر بو عثمانlı tercümanı. Kur hoş bu Kürdi Türkiye. Hene gidivej bu Türkiye zani bu. Belki jüve derece hati. Belki yani Türkmen bu ilahi Türk. Au işte bu hati ilahi apı kokuşti. Hene ki vardı vejin yani. Bu yani Ali Kürt arı yani hene ki vardı vejin. Ve yok Türkiye zani bu. Türkiye yani Türkiye bu Kürdi Arabi zani bu. Bu ilahi Ali Kürt كردي ترجمه ذكر هنا جدي كرد جور غادي هنا جدي بدل خانيه هاتي وعلى زلال ليس بيشتيوي علي كرد روكي لاف برمهيمه او الشمره جزيكا بنسد انسان نان دابونوان عشيره بölge güçlü grup sır şey bu yani اري الهف هاتن او جلوه دري انسانك زانه انسانك خطابات وسواشي مزدي وي بنسد انساني دفيجي يا علي يا ما تناس نكرت اصلي خوش مر نگو اصلي خوش كسكر نگوتي دفي قوتي يا آغاي هك باشاي بسكنه ويا قفات بك نقلات شاد دفي باشا هك از اصلي خوشتر بفيجم او البرد شكارة رنشتبو شاغار دفي تيور برشت فروني جارك الدو ساترني وقتكر تك ابي دفي دركتي نقو اشتر بفيجن اصلي اخوه قالك تورل دوسامر وني اجبم دوساتر وقو وي باشاي الى مزني وان بنسد انساني قو قتكر تك او بيفاتشي بوجي بيفاتشي نبو خو gizli اما انسان كي مكمل بو يعني لوري دفيشن بيشتي وي اجا حسيني كرد او جي تاريخك بير مزنه افايا ويشا مزنكي شمرة يعني أودنا عشيرة قلتي مزن فيا هدية داي ومرتالك هدية داي وشورك هدية داي مسينية قهوة جور هاتي أفيا بركفنة جدبن قم تك برشة شيبوي يعني باقر بشاكوشا بفيها وشيكرن تك برشة قم يعني تي قيناغ وزلقان نا هيش تونس sadece tek parçayı yekseri tek parça gum ji tünenin yek tane de ve bu او جبرني İstanbul Müzesi او tünen yani bana
او جبو قال قيمتي بو افداي او جيب في هاوي هديه داني دوي دونمت بيك شر دكرن يعني دو 3000 انسان لفيالي حسب 3000 لفيالي اجا عربا وكردا يك دردكت شر دكرن جد قلتن مبارزه تشتاق نافك اري شر دكرن شر دكرن دوي يكي لويدري يكي عرب نزكا 21 حب انسان كشتبون بميداني تك دوی yani peşer hoş dükkanı. Peşer hoş dükkanı. دوی kesek ne verir karşıya derken دوی kalkemi jüve şahi 20 sali bu. Yani sana ki baş bu دوی Hasene Kurd veje az ederken. ومزني وانا اشكي وانا اشرا ايوه ميدان دوی هم ناخذ تبابين دوی في شيري في جنويت دا قرتينه يا دوی از هر بعد هي الشوري خو مرتاله خو زرخي خو شو درت كفقار شاي عرب لحف دخن او جي تشكيوي شين مرتالاوي شين حسباوي يعني زرخيوي حسبا شين ماوي شواليه يعني شواليه شين بيستو يك انسان جد ار ميدان مغلوب كري او اي بيستو داي ولا تين حفدود كافن شر او شواليه عربات تكش هناك دفي مر وهناك جيفت حسب وربو بريم بو هك تشبو يعني زافر وي قازنشكر او على حسيني كرد بو قهرمانه كمزن مرتال وان هالجنب اسمامك كمي مرتالاج جوهي فيل وي مزنيوان غندا داني ببرونز بتشكي برونز ببرغي برونز هري وشورت وافقم قمج هديه داي افقم هديه داي يا بارامكت يعني ان اي اونورلي افاس نا قوم بيشتي ويش قال كيمر ما جبابي مرما وجا ان هاي مرماي هري تفكر ايش او اويات داني حتى قو في شكل داي يعني او مرتال وشورجي قرابو البيش عبيوان انسان قشا قو تشوب بهس باويل دالقان او مرتال وشور يعني نشانه سرفيراز اري وداني افياجي افشي ايرجا الدن داي افقوم بيجي بركفن هناك ديفمبر كي 2000 سال تاريخي بوي تك برشي فرق مدي انتيكاي يعني جي صفر مامو جي تشيك باقر اري صفر اري اذا الغاوي يعني قيناقتي تنه جيش تك برشي شي بوي يعني هو صابونك مزن شي بوي اجا او شور مرتال هين جنب اسمامك كيميه از فيدر بكم رسمي مزازي وياجي بسينم وهي فيل مرتاج جوهي فيل وانا الجمهوريه شورجي بسمامك كيما ويشاغي فيدك هدويا وافشي شور فيدك هبي دبر اغر دحل تشيدك وقدك وشوريد قدك دك الخنجر هي شور تاريخي كسكي تاريخي فاهم نكر كرن خنجر او خنجر جي وندا بوچو فاهم جبويها ويجا شورك حقيقي من ويدري لاني او يا حقيقيه وشوري الامبرا دري فهم كر اويا بس اف قمقم جران جيما مستنوري يعني ما شاء الله وجدت قهوه دام مستزياد بعدين دا تفهم يعني تلشقي بومچول اورفا تشل ريد هوستاي باخر يمرتر وقبري يعني براستي صنعت جلي غرش كرني يعني خابغاوي قيناقتي تون يكسر نا ايدن مش قيناق انت بنيويجي يكسر aynen avaji param keti param keti rahmeti babim pir qahve ziyada yalnız ma mustahazi وجي دوم لي افدر وكيلي بقهوتي بدا ان شاء الله ولا كسقنا ولا جارنا اختا قلبالق ايدي ميدي شيء بفرتجاد بيجي نامين او ازلقا اودانا بري حيا ساعات دوازي شوي غلغلا انسان ابو جيت نكاري بنجي خبابيتا بشتي اف دروم ticaret و avdan و mavdan bu yani sadece taziyadı cid taziye ülveri cinamini insanten vedere ticadbi ideal insanten ve mevanten canal vedere nanman verdi proje hususi famkir جانا اف بالقنا او ششحت هب جنديتين شخور صعبت يدكن ابي شكي دوام بك اجا حسيني كرد هم انسان کی حجیجی بو قهرمان و هم انسان کی گر کی باش بده و جار کی دره مسولی جلوه درجی سواشی کی مسولی هی قهرمان کی وانی مزن نرلوه دره وقت دعوا حضرت موسی هناك او جيك او مالال ور
ناهي الحيواني وان آف بدن بله ياو دويج بو تيفت قرد في ور ناهي دوی ما نسر دوی سرامی و دوی جی کی از وقتا بیم گرک حیوانی می بری بین آفدان يعني جمر سرا ريس تنهي او جتي جمي دوی او دوی بهل بعد برا حيواني خو آف بدن فلان بيفان و بابد كفن بله بابد كفن رمك يدخبنوي كاركي محجسين ويتحسبي وردك دوی وقتا تسر بشتي دكبه قو دوی حسيني كرد بله نابو بگیر دوی تشاو الناس كرم قو دوی كي دوی بيلجي دوی حرم دوی بيل يكي إن حسيني كرد بكسك نكار مده اسبان بورك حسيني كرد دوی ولا حسيني كرد لهدو تنجال demek ki desteği var پر باش بو بيشتي وي جاري كاركيم عبد العزيز بله إيه حسيني كرد أفيا داوي بله پر ilginç via ne da zariye xwe بله da biraziye xwe ha zarivi cevap ne da da biraziye xwe go yani go hakkıya ancak tu go ana tu Abdülaziz insan ki cevapdar bu insan ki makul bu pirji zengin bu و cesur bu ji dawi yani evya ma mustabi bora وك مهران مزلانتیه بو وك تدید به یکی گدهل بجارتنه ده سرفیراز بو و چیک جرد بندی دوان مزبطه yani evji mazbata ağatiye bu ya mezlantiye bu gıbav bida ki o ya da biraz yıkata da biraz yıkwa ondan sonra piştiwe ja uy ev mezlanti kir piştiwe lawi kir sade kir pişti sade ja bavemi kir bavemi ji per olayni mezim serivid hatin yani merva xop xo pismame hevdu kuştin bavemi ji se çar hab koşay kuştin merve xo شكالك كيمو آبا كيمي جي طرف مرفي مد هات كشتون الحمد لله بشتوي او دعوي شو سيت شهر حب برين هات برين دان بافيم حياتا ويجي سربون على سوري ونوري درباس بو لفرد حفصاجي مدتك مزند حفصيد ما يعني وك عين وي كالو بوطان هات او دربو مساله سربيهاتياوي وي حياتا ويجي زورلغ درباس بو يقين بك حياه شوجي صرف سقنتيار درباس بو ما شاء الله اوانا وريمون لا الحمد لله شكر الحمد لله شكر بابام انسان ki pir alim bu insana ki medreseyi خلاص کربو yani ondan sonra Arabiyavi ve Nivisandinavi Arabi profesyonel bu yani hem de nivisi Arabi hem de xwend و hem de peyi amr Arabiyavi orijinal bu و Türkiye var zamanda ilkokul خلاص کربو بله و çayı kıymet bu ilkokul ilkokul xurse bu sadece وك üniversite bu yani xurse bu xurse ilkokul خلاص کربو و شغی پر هندک بونی خلاص کرد قزلtepe ilkokultuna bu xurse پر هندک yani insana ki hayatı bu boyu havi em gişi bxondin kirinden yani zariyi em giş bxondin kirinden yani ana 4-5 şebe üniversite mezunu edinci en az lise mezuniyim keseki yani giş bxondin kirinden insana ki em gerçekten yani ulum per hazdikir dini xoy per hazdikir فكنا ابو قسمت ما ونشان حجي وقسمت قرق زود وفات كرمو مسرح ما خد اللي باز صار بري وانا ما اشترى جيب ما ايجادنا في امريكا ديج ورد بين كردي كردا غندوا قربلي تني قربل ودهيل وجومك هم هر سيج علي كرد هر سيج قربل ودهيل وجومك سعوديه وهرس برنامج وجا ايدوغان قايا يالçın تفهم كر ونيليفر abana kış yani değişik ama kok yak. Mesela ye girbeli ambejin logo dardık pişti rahmetiye bavi ve resipi hunman logo dardık. Çike ki edühele mesela ki edühele ji ev ji apem şerif rahma xodeli bir peyvavi godari dikirin meznevan ev bu insana ki alime ki pir baş bu ev ji وفات كر أنا كزاريوي لدنرن أو خوارزياني ملورن تفهم كر ناويوان فاروق أيضاً اسماعيل حسو اسماعيل اختيارك يوان أو أنها بيباوان لور شبلي جومك جي أنها زاريا أبيم عبد الكريم لويدري أبيم عبد الكريم بري مزنيوي جنديبو بشتيوي زاريوي عبد الله جلال و بسمامه میدین علاقه و خوش مثلا بسمامه هم ما مست اف oda و oda دیروکیه براستی انشالله کلی که که kameraman ve دیروک buna ve jrebi de
kelikadi jwa baskir ve god roje kef şahi adı amten vedbe oda JPV yani jbo şevbehirga yani oda vakberi kahve u civat u garandına civati u insanı gündü nahasime navosere u berjor Cuan nayış, cuan dedi dünyavan de berikavan de telefon, internette. Lebeli evedin mesela ki Hacı Sebrayül internette nail, televizyon eci belki pırna farıcı, cemaat yedi temenevan yekbe. Yani vana nain o de jibo şevbehir ki yani ev misinne kahve ev gum vasifa hadisa dubare naked vivalide. Ana fana em dibin qezê yani ji bo hinek nevin tefam kir em ê küçük heyî ocağek heyî li ser ocağê em qehwa hazir tînin qehwa hazir em tînin li ser ocağê em dikirîn Ma berê ne hazir na berê gumgum de tefde de hors de qehwe diviyad kanî ew adviyad dihat qelandin çekirdek fam kir Ana duya bidin danasın ama avaya divirde qehwe dihat qelandin li ser komirê erê sade ana li ser komirê li ser komirê dihat qelandin piştî wê hors hebû di hors jî di kuta dibû wek ariyê piştî wê waya îjarê di kelan di vir de di kelan piştî viya xelas bû îja bera wiya da duya di kelan zelal ew kela ewil di wir dişêdibû a du da di vir de di vir jî kela du da a sisiya derbasî wir dibû dibû hepiştî yani hemen ne ver berde u bu kelimu bîno îja anha em tînin qehwê em vê dikevnê ocağê derhal dikerînin yani ve lezzet bu veya kesmek arçık veya doğru yani bastici cihaz ekifrak balkeş aynen tegirtin yani varış bu cine git eri galak evi sali amrivi yani evi pır sanatek eri yani sanatek hoş galo ilo garip wi kalib karbine mesela ana cümle beşez nizanım bu şekilde bir karbin Eva dit Medi yalnız em jî nikare wek berê çêkin vana yani. Em karin çêkin de ew orijinalga hosabûna berê nemayî yani. Rahmetê bavê min çê dikir. Rahmetê Apo Xelîl çê dikir em ku ji torê rûdiniştin ne ji destê me keskî pê wî çê dikir. Zewqa ku jî hebû kêfa ku hebû. Destê xwe çê dikir. Yextiyarê me jî gişa dihatin qehwe ved xwarin. Ebeden. Sal 12 me heya saat 12 şevê ev qehwe li vir hebû. Ew jî kevne. Aynen o jikavit. Agırtı da bu, devamlı da bu. Kepçiye gibi kahve hem de kızı evci vak veya orijinali ve. Evci orijinali. Direj. Onda bu ped kalanci kepçiye ki direj bu. Direj de hakwas bu kalanci. Na. Ana o kapule tabii. Ve çay kankul mankul tünüm. Sade çi. Yani sade per hoş şeydi bu. Evci hosabun uzmanlık bir işiydi bu. O herkesi çene. Yani seroke gün çedki. Seroke gün çedki. Cepe şoy ki çegra ayıbu. Ayıbu. Kesi cesaret cinet ki çünkü mesela ne kahve tani bu. Aynen. Yani du kahve. Aynen. Arey du erci mevan bu hatta sonra lazım bu. Yani Merve meydinci do devan hebun ama baş o da ev bu. Yani do dedinci hebun Merve me ama baş o da vir bu. Virci tariha virci ilginci. Kalkem Hacı Abdülaziz mezne gund ev bu yani dönemiydi. Hatta yani dik kerrik del mezri ew jî giş aydî wî bû yani pir heya ceylan pınar giş bin hekimaya wî de bû îja Abdülaziz wê dönemê de li vir mesela qala hebû qala sur kêleka din sur hebû ya gund ya tabi sur tarihi asur Suriye berê vir şehîrekî bin erdê de ye aslında 4 kilometre jordi jur av haya viranîn 3000 sal berê tabi canım derketin yani ji tuğla û ew tuğla jî bi ziftê qepat kirinin dorawan bi ziftê qepat kirinin aqwasa qenal ji şem aftanî vê derê vir şehîr bû qral şehrî bû vir îja di sura gund jî hebû û vir jî hebûn
كاركيم عبركي ده شخور بعفي درسن بكري خوب كانتري خوراديش نوان كفرا دبرن قسم تملي خاندي خو وي سربس كر لو بفن يعني gündeki قديمي بو يعني بفن نما انا است بنوي ماي بنوي اوج اخكتن سر انا شخور عرض مرداد شيني بو عرسه مرسا ايوي سورك مزم بو اوج فرجي وريبو فرجي قريبو كربيç شخور اودا كربيç شكل رئيس كربيç اخ دريج بو لجرامجي يكبو بشتي اجير شكل اج هاتم وشاغي اج متهدي دكر از درمان باش بو متهدي دكر والله هنا هاتم رحمتي بافي ميجي تاريخي حز ذكر مرابو فر بنوي بير ساغلام شكر وما وشاغي مستفى قال كي مازن بكفري شاكيري دهيلي ما كفر انين وشاغي كفر جيكرن تنبون كفر تانين كفري مازن قش ببيفان وتفد شي دكرن وبشه يعني حيش مها اف كفر بزوري شي يعني صنعتك طبيعي حيش مها او كفر بز شي بون تدي انا بماكينه شي دكن قش بدستات شيكر او كفر وما شيكر برحمتي بافيمج بالفيدر هشت او مدتك مازنجي هين وقت الفربوجي انسان دهات هرجي شو كين بو هرجي شو رابط كين بو انها جيك önemli ahvak ana mevan tene mevan alver çidikinem cananan dedin mevan alver yok ta kalabalık şeydi bir hayat sedüst insan abkarı nam bitin ver u balkona jor o huda jor afxasel mevanay o mevanay خاني جور yok ta ihtiyaç bir George yemnan George balkon heyi odak George heyi o av balkona heyi o da nam kilimize فانا düst insan ve nandida mesela düst insan da nan rahat davan edecek. Mamosta وبحثا كله كر او كونه شوبيه كله يغومانو وغو تملي ماي دكولانا دتشنيدي درت كابن mutlaka الفرسي حب قرال هيكلري عصر دركتن والماردين مزسي طبي هي تون نيفك دتون كفري رش وق يامي جون درخصم برن مردين bize ve çay gündiyal havdu nekerin. Yani hena kav kame bifroşin hena kav şikerin gündiyal havdu nekerin. O ilmi qarakori giyadini. O turizm bakanlığı hat ve ketib. Çetir bu belki bir çanha belki Britanya ba belki Sued ba. Bara kültüra velatema bara velatema. 3600 sal tarih avan heykelahan. Yani velatema bu çetir. Çetir bu. یکی گربلی مرا بگو هر موزه مردی من لبنه بچه بریتانیا نکاریمش سر گربل köyüydü neyse گربل köyüydü neyse وقتی کسی کی تشتگ ندید می zaman ki merak kır adaptöre kani az dora gün geliyem دویوارید مرقه و ya işte pir ilginç bir vecim ahlevi deri adaptör leket var bu şef merabu veda bara khod dem kutbu Allah دا بروي اخيم بالا خدای جار ادابتور لکت بالا خدای سریکی هستی سریکی انسان کی دنگ شورتی بالا خد دسه خدای گرزی گردیانه اوقک برونز دسریوی کتیب و اوقمری اوقشی مدرخست دی İstanbul bir zamanı yapar ki min kıymeti tarihi medya mikir. Oqat bronz ve şağı bronz yani teve mane ki 4000 sal beri oqe bronz bu. Bu oqe meri bu. Seri ve muayadi. Peramera pırhatın ditin. Peri tarihi pırhatın ditin. Ama işte hınaka firotun, erzani firotun hınaka var bu şekilde. Yani hazinedari, dafindari, barname godar mı? Dmroş gibi yoğun bandara. Ne ola az ana top tıkım yani etkhazım yani ana imkanım hep az yani bugün ve alakalı tarihi alakalı ve bugün müze müze hakiki mirasa gün baral gün kesinlikle yani cergah şey dünya ve derbas ana kitaba Hazreti İbrahim nevisi tefahüm kır az tarihçiyim yani yakin bike gündiyeceğiz yakinakim tişteki bivin bifroşin o kültür şey bu kesek tariha ko bu ihtiyacı izleden ne malum fakiri ha bu ana tünü ana ihtiyaca kesici izleden ana ka yani tiştek hinek dinin dijmir ejid helmet ve mezi tariha var ve reze ava bakın زیوی خانی و تاریخی ور به ما مستشفى اون ما مست مکتبی بود یعنی
جویدجی هون روزنامه وان بون بله yani salni dirêj ve rojname vantî kir û hîn jî berdewamê بله ez neşaşim serokatiya wê jî we kir ya cemiyeta rojname van Aynen. ya herêmê ya 20 Güney sala Doğu. Mezopotamya Rojnamavan Rojnamava cemiyeta Mezopotamya 20 sala kir. Yani di herêmê dihîn ew rojnamê yê netewî kêm bûn yê ulusal tê bîra min Diyarbakır bu Lüvir bu. li vir hebû. Güneydoğu. Evet. Yani Ya çi Diyarbakır wesewkê rojname vaniyê kir hûn mamosta bûn mesela Ez mamosta. muallim bûn Tebum mugo bira xodiye yani bira jve bölgere bira ji rojnamavan ar ji nivîskar ar bira mekanek çibe. Bu amacı mevek. rojane jî we rojname derdixist. Aynen. Zaten Mezopotamya de 1984 ew Mezopotamya tek siyasi gazete Merlî de mederxist. Ve 1305 hep abonevî hebe. Rexamek pir bû. Ha, insana dixwand, xwe finanse dikir, me perejî qezayî dikir, bûyê xestê. Yani vê şaxê bi rastî ew qezete kokek xweş kirt. Yani ew hususiyeti devam iş Devam, var. anha jî kirî Cemiyet ana jî hûn serokî wê. Cemiyet mi dewr kir. Ez bûm serokê kuruma aşitiyê, komela aşitiyê, ez bûm serokê wê bi her spas dikim bi her da bi hevdûr dinikarbim. Yani inşallah ji bo pîrozbahiyê rojekê me soz dabû. İnşallah. Em ê werin pîrozbahiya komela we temaşevanê nêja mamosta Cemîl Qiziltepe bi navê saziyek bi navê ya aşitî ji bo aşitiya di navbera aşîra di navbera insana di karbînê komelek saziyek bi kar aniyê ew çend heb xêrxwazê welêt bi rastî hîna ziyareta wan jî distiyê me bideyne inşallah me soz dabû em ê mamosta ziyaret bikin. Mamosta ji xeyrî wê min bihîst karnê dî jî wek revê xweşê we dikir rast bo jî yani hûn karin behsa Rast mi berê ji lîse mi dest pê kir. Ez berê futbolcîkî baş bûm. Türkiye ben atletî. Ez futbolcîkî baş bûm. Mêrîn qoşiyek çêbû a ewil. Çû ez ketim 4 metrî mi qezenc kir. Divê diyor revê de. Piştî wê çaxê jî çîk tu nebûn min medalyek send bala xwedayê eşofman wê çaxê eşofmanê naylon tu nebûn eşofmanê naylon û qûpak. Min got ev a çî got a 1500 metrî. Peki mi got bi çavê xwe bera wî eşofmanî da. Eşofmanê naylon tu nebûn. Berê eşofman gişt ev de ben bo bûn yani dibûn wek çiwala. Ya mi got peki ezana têkevin vêya jî ez ê معلمê xwe bedenê tî mi got vêya ya got Cemîl tu betirî tu nikarî. Ya mi got anha ez wenda bikim ma wê vê beden medalya jî min bistîne got na ê mi got min wenda kir ma bira wenda bi. Ya tu karin mi got karim. Ez wêriyê ketim 1500 metrî pardon 4 kilometre jî me ew jî qezayî nekir. Me ew qûpa jî stend û ew eşofmanê naylon jî me stend. Yekî şîn qîmetê naylon tu nebûn wê çaxê me ew jî stend û diwirdim bala xwedayê elaqak mezin li ser min çêbû min devî futbolê berda. Mamoste ez 3 salat ketim 16 qoşiya jî ez bûm birincî. 16 qoşî. Uluslararası Mezopotamya Kupası yazana reva bidim. Tunç ve çare tunç bu ev jistent. İja tişki ecbira nakim çebu Kros bölge Kros şampiyonası Kızıltepe çebu istasyonu. Ve derdi vali hatı bu. Federasyon antrenörü federasyonu hatı bu. 5 kilometre ecci tam hazırlıklıyım. Hem ketin yarışı Kudret ala kuvvetek danı وهما از چاوا در کتم ور دوام کرد بسرعت کور مزن از گیاشتم فینیشه بنیسور مسینگا خدای او برا خدای کسل پاش متن لگوری تثبیت کردن گو کیلومتر فرق orta mi o e havale mi kilometre fark از هیچ پیوا رحمتی بسیم آی بازی بیرا ناکم والی جدور مدیر والی و گری گو ساین والی گو برز والی گو برکی دسه ست حب قوشی مل اروپا سیر کردن دنیا گیش سیر کردن متشکی ور ندی 5 kilometre فرق گور گورام حضرتی داود
efsanevi qiralê atletîzmê. Belê. Çünkü Gazal jî digirtin berava xwe û algorî wê çaxê tarîh 17-18 metre nigî net gaşt atletî firya yani. Hazreti Davud qiralê atletîzmê tartışmasız. O JP vijezeti işler ve bivari o Cemil Aydoğancı tarih jî wê çaxê haya îro hatin üçün en atletê mezin efsaneviyek jî ew ya kilometrek fark. Fahm wê çaxê min digozê bibim dünya şampiyonî amacam ew bû yani ez ê bivama jî em çûn em ketin üniversite wê çaxê sağ sol çatışmasî hebûn te fahm kir em ketin safekî û em deşifre bûn ez Ankara ketim 5 kilometre üniversite ez bûm birincî ez bûm birincî ez ê herim İzmir Türkiye şampiyonası û mekteb çirine ket boykotê mekteb ket boykotê tu her têk heviyarîşê wekte boykotê bişkîn û deşifre bûm û spor hayata mir dûr dixelas yoksa ez ê çabûm ama Türkiye şampiyonî zaten ez ê biçama Avrupa yani şanssızlığa min sporê vî hawî Paşe un derbasi siyasete bun şu navi partiyam nabejin siyasete cumhur peş bun yani demek ki un bun namzet ber barnameyi ne havca nakam navi partiya vejin lebeli tamaşavan neja mamostad peşbazi atletizmeydi ama daha mı yadı bu yekemi kupevi jahanın haksi muze inşallah gelik yakdam rabın kupevi bu bidin danasin me peşobi kon kupevi paşe derbasi siyasete bu siyasete cidhenek parti de havjana kam navevan bejin siyaset kir salni direj hatta siyasete ci giyaş desteya bilind yani genel kurul emjerdi bejin desteya bilind durdici siyaset kir heji balavi dikşin hem siyaset hem rojnamavani hem ji Rawşenbîrekî herêmeyî yani duwarê Kurdî jî rastî xebata mamostayî hinek pirtûk jî amade kirine berê fikra wî bêtir yani li ser çepê bû bes ev çend sal e. Na mamosta ez ji ortaokul û heya üniversite jî inanca xwe min ticari wendane kir. Yani ez li Ankara Üniversitesi ez Gazi Eğitim temsilci Gazi Eğitim'de hazır öğrenci bûm. Yaqîn bike wê çaxê tedî sol hakim bûn ji dîn pek hez nedikirin wê çaxê jî şevê Leyletil Qedrê li camiya Hayya Sibê Dimam. Hayya Sibê Dimam û düzenli ibadet nedikir İnya çûm li mêj dikir. Yani sebebê goma mostebi bore min xwest ez vê bêjim ev çend sal e yani toba koşik toba kiriye amadet ke çûye hecê mamoste nodû siyade xelk dikevin hefsê isyancî dibin nodû siyade ez hevde mehat hefsa mêrdîn dimam di hefsê de düzenlî Xwedê Teala ibadet ji mir kir nesîb heya îro jî li mêja sibê dahil wenda nekiriye sürekli yani elhamdülillah bawermendim ama hecî mir bû nesîb yalnız tişkî dixwazim bivê yaziya xwe jî goberî niha çarpeyî mehberî ez jî wek qula elhembera rebê xwe gunehkarim em hemû werin mamosta yalnız du tişta de me bilerek guneh nekirî inanca rebê xwe de ji ortaokul heya îro me bilerek baweriyê do şaşîn nekirin bilerek mişaşî nekirî elhembera rebê xwe me gergerîkek jî bilerek nekuştiye و د عدالت جید محقق گرگری که دهی نخوارید عدالت جید انسانی ان نزدیکی خوش چیزی سر وان خصن عدالت جیبو ربی خو تجاری وجدانی خو yani ولو dijite jibute ew prensibe adaleti muqateyle her de kulvar bilerek mi hata nekirinin lembera rabbi xo inşallah xwedî bo van her de kulvar inşallah na yani de her du mijaradji ve kareki baş kiri kareki juan kiri rastî gomeret baweriya xwe şaşiye neke ji ew prensibe İslamê ê esasî lazim e mere bawer bike goxta mere Müslüman veya duda jî mijara adaleti jî mijarek mühim e welew Müslüman gayrimüslim bi lazim dve mijaret mere şaşiyan neke yani mafê mirovantiyê ji hemû kesîriyek e ne ji bo Müslümanat ji hemû insaniyetê re mafê mirovantiyê ez hefsê man bo setîş girgîn şî bivêjin hefsa mêrdîn di zindana mêrdîn piştî wê ez berat bûm zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi di 18,000 euro devlet mahkum kir yani zulmen azabêtim hefsê lo tefam kir iftira di wê der di teorisyenekî Marksîst hebû teorisyenekî Marksîst
و Cemil Hoca hayası beyi az etebiyim serdine hoyazi varım serdinetir. Öz Marksizm ejiptir başdanım ama anne Marksizm el karşıya izaki inanç değil mi? Valla hayat çaresi be meumat kir tefهم kir. Bu valla Cemil Hoca tefهم kir خوزی میجی وقت یقین بکره yalnız vallahi az yakin nakim. Eri go vallahi desim be zarat khadin dindara az khuna dindara baqum la go khadit ala qalbi hidayet بكارتش من اي تشكرو يعني ما كر قبول كر بوتا ازمات كرم خزيم يجي وقت يقين بكره يعني تبي مثال بتثبيت تاع ازمات كرم اري ولا تحسي يديروا مقمي دستور خود ما مستا براستی قال لك جانا ما مستا بالكش شو روشنبیرکی هرمه یا ماموستا هما هرما مردین و بلکی یا کرده همو کسوید زانن روجاوا یا باتیجوید زانه ماموستا هرمته دناسین بلکی گلک تشتی گو ماموستا را میل هف بار بکند برنامه دا زیندی هنه لیبله تماشاوان نجا دماج بو برنامه ماتیه وقتاندنج برگو کرته هدیه دیمجدن داویا دماغه همه برسک دیج ما مستبکن و میوانه ما یه برنامه در رونشتی هر که ولو 2 دقیقه بجی همه حق اشتغالیه بدنوان ما مستد ده هرمه ده وگو 3 günde kurda hani یه بن عشرة عمرك شو عشرة فريا بالفرها امجي جاري 16 gündün امجي جاري bavke kira mesela bavke kurdara ve ma borker 3 gündün 7 derece inşallah me bugün ye ve bavke ve ye kurda jmarawan tahmini çıkasın jmarawan tahmini çasit sal beri ne jmara aşire ya ferde aşire kurda ya Amerika güçlü ne ye kurda ya kurda ya Amerika kurda yani ye bavke o kurda kurda ana be yani hazar zedehen hazar zedehen ye Amerika ham yanda Amerika jid hesabık Amerika'yı veran şaru veru Suriye to hesabık o jib 5000 6000 yani beli ye hereme şuasın o 16 günde on ye Kızıltepe Kızıltepe o jid dezka 3000 3000 hani beli belki ziyadetir 3000 seçmen hani beli 3000 seçmen abi ve 18000 abi يديجي بتيبتي بسي حزار هذا بسي حزار هذا هون تشكيل يا خلجان وقتها خلجان يتخسر يجي خرسي وآلية كم حيا سوري داره تسر 150 جنديوان رهنن يا خلجان او مليون او بر يعني بر قلبالغ مزن خلجان تو بك يعني سر 100 حزاري زياده هن هنا كرم كن 2 دقيقه خو بدون ناسين هنا تشكي بيجن سلاف كيل تماشاوان ابكن والله هنقش خير هاتن سر جواراتن هذا اشترازي و شيكاغو كري ام قال كي بخوش تبن هذا جوازي تشتاق جميل اي دوغانجيغو تاريخك تمام الجمعي هي حجيج يا مشي جنابنا حجي والله النبي جمال وري قال كي حاجه هونه قال كي سباس دكن سرسرا سر عباراتن تشتاق ما بانيا زمان قش حجي قوتي bu tercümanı zamanı mahamya bali hadi جوازي هذا تشكي جيب مش سلاف كيف كن لتماشاوانا ناوي من هادي أصلانه از جغرسي من جغندي عزيري غرسي لهلا تشي 12 günde o programı Mevla Mahmuji az sürekli takip dikim yani çi şey mehabi az iptal dikim az devam İnşallah ne olur hursej yani hursejji gündevan ra mümkün Cemil Hoca seri 15 sala havaltiya mehayi de siyasete az vi pir önermiş dikim az khwazim yani evokvi makame pej herin yani hitabi herkes mi karibike جبروي هاي جي قيمتي وزانن والله امجي ما مستحزكن demek ki bu namzet yani bu adayı şahredariye. Hadi meclis üyesi bu meclis 2009 idi. 2009 sala 2009 de partiye kedi partiye rasta ne içer. Bu hay rastı. Bu rast. Navi partiye belki ne İslam rejin partiye rasta mamosta bu namzete Kızıltepe ye şahredariye
قسمت نبو بلكي ايش خيراوي أينا. بس وهي بمر على قضيه زباب بين او يجان شاهده او سچمجي قزانج كرب واشتريشم يعني او هيله يعني يكس بارتيا قتيدي يكس صندوق يوان تنبون يك نباشقان وصندوق يسيقش قارشيبون و جندك توقي محلسي ودليل او توقي محلسي مرفي خم او جان شاهد مرفي خم دان سر صندوقه ايدن سديسي هاتو بسر صندوق يعني صندوقات كنترول دنجه و برونت تقول داري بك اشتر الدليل بفيجن دورد مرفي من نهشتن راي قلان مش بكين ساعد سيابي اغنا هاتو بون رب هزار افيتن رو افيتن هناك صندوق سيسد سيسد بيس افيتن ور نهشتن مرفي من نهشتن او بابيجن سونجا توقي محلسي ويانا %65 %85 مبون %85 وام bir anlamda sonuca Kızıltepe'ye oldu. Bir seçim kazanç kırı bu işte bir. Belki خيرا وجرا وما مرنزان خلوفي تقدير وها. Yani ben işte edeyim deliyle ana toki sonuçları luan binerim netice Kızıltepe öyle olur. Zaten ana şarj bir mühe çağı beri 2009 2000 ray دستنده 2000 bu AK Parti 2000 şey bu aday 2000 şu 8500 yani رقم زيادة يعني ملت المبوخ دي ملت المبوخ دي ساجي ملت جو حزك ما مست ملت دي بلكي سروكي شعر داري دي سو الحمد لله شكر يعني بله تماشاوان نجا ام لغنده گربلی به ترکیه جرد بین چاقر 17 kilometre دوری باجار Kızıltepe, Navçaya Kızıltepe'ye Mevane Mamosta Cemil Aydoğan'ın Mamosta Hacı Cemil Aydoğan Mamosta ki emekdar yani muallime ki emekli bu ya emekdar Juaniya xwede rojnamevanti dike hêjî berdewame rojnamevantiya wî niha di warê saziyê civakî de dîsa ji civakê re xizmetê dike bi rastî jî hem ji herêmê re ji navçeyê re ji gundê xwe re belkî ji merivê xwe re ji derdora xwe re mirovekî menfaate yani ji menfaatê pê ve zarara wî li herêmê nebûye em jî niha mêvanî wî ne ji me re bahsa aşîra Amerekat nava Amerekat jî bavkê Kurda bahsa bavkê Kurda yani bavkê xwe qebîla xwe nava aşîrê de bahsa qebîla xwe kir got sê gundê me hene nexwasim dîroka gundê Girbelê bi hemû teferruatê wê pêşkêşî we pêşkêşî me teva kir hinkî bahsa ev kevne şopiyê Kurda yê got niha em lê temaşe jî dikin bahsa wan kir hûn hez dikin em bername xwe bi dawî nakin çunkî mala mamoste niha li bajêr re nabêna gund û bajêr 17 kilometreye gund bûye mehelek bajêr xwe bûye şaredariya mezin Mardîn digel bûye mehelek bajêr jî ji ber karê wî niha mala wî li bajêr re lêbelê mala xwe kiriye müze hem ji xelkê gund re hem jî mîrasek bav û bavpîrê xwe tê de muhefaza kiriye hûn hez dikin em bername xwe bi dawî nakin em ê li müza wî jî binerin paşê em ê bername xwe biqedînin